down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to have a cartoon. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-to-do. Mr. Beer, some bus away from me. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street and says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone, gone. He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents and hints and allegations. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me Man walks down the street, it's a street in a strange world. Maybe it's the third world, maybe it's his first time around. Doesn't speak language, holds no currency. He is a foreign man, he is surrounded by the sound. Cattle in the marketplace, scatterings of images. Somalia now sungana ya post haime mul pesena fe mai you can call me ya pe ona e na pese pe ona laulo ali tele o to sanga I o me temine I o laulo pe na pese pe ona tala to tatu proclame ne tula ole ole o tula mai bo to 50 minute o lose for 50 minute ona tale o le tula tasi ila uli ne yo le asu tolu o September to sanga lua fisumel valu ile aso ne yo le aso tofi ne ya matone sila ya pena foi ma Australia ya malutato tulu pelo Samoa ya atotonu yo le aso lulu ne na Amerika Canada pena foi ma American Samoa wai ya mais foi tunu o lang Zemene yo ne mistangao fa pe ya le sunga ya atasi so foi ilo mafatasi atu afoto to ino tatu tunu ilo tatu proclame le fa o tulanga na vale mo wala va valoa ia pe ale pisi foi ia wo mai foi tu atu tatu tu ele fola wala pisi ne aso ia ale mo wala no fa malu go for tatu tu ia ono telo taimi ia ono le bo me asa no tu ale tatu tu ono tulanga na telo pisi o taimi ia la tu le sunga tasi ia fa foi fa ta lofa tu sa foi mo tatu tu lungo tatu simple radio app pana foi mo lungo website pana foi mo lungo tatu Facebook live le na terminate e mo lungo tatu YouTube channel da fa so tas na ba foi aso ni tatu le te foi no ya pa penal fa ta lofa foi lo sunga di fa laulo sunga Mr Ngango ya bo no più foi fa belini ya me se fa ponga tatu nu malole tapo inga si tatu tunu patalo fat male amtele ia le po fe lavo tul manu fa le la langu e ma mai fa sal la ngale ale lo peiria po le radio talave ia patalo fat male nga fa no tele tasso foi ia po le aso tasso fo
Malo tas ia na o vela o fai ma sui for ta proclame e fai mfata lo fa tu tatu tunu ia le aso ia fai no si to malu lu ne aso e lo tala uma fa tala te lo tala le matua ko pe o fatu le aso nei ia ona tulanga fa tala tu awoni al ese fa tala fa tu siniva ta fa su ale un fa lo mai we pe ngo siniva le mafuta mai di ta proclame Ala tele ia poi ni sinalo mafuta mai lunga tatu Simple Radio app pena foi malunga le YouTube channel pena foi malunga le tatu Facebook live tala fa siniva fa tai va mafuta mai siniva lo suga tasi le aso ne wo fa sina malulu o tele lo para mo malulu ai ke pe ona va ai me fo to tele la to ia ni sinalo mafuta mai fa sina malulu le aso tasi Morning fa maoni ia ai fa talo fa foi ai siniva po siniva ta fa su ale mafuta mai ia ma tu fa belo Peto tasi wala vale eu pole fi a Yesu mai peto tasi peto lua mai la tata no lo sofa ya ana no me ata wala fa ia e sta no sofa Yesu ya la ia te mi la bia mai ile te mi ro alta proclame yo tata no fo ile lo fo Yesu lela tata no te mi ile lo fo Yesu te singa ya ta ua ile ngata ile o siniva mal vanga le mafuta mai ile po si o manite ya atas matango fie moni lava manu ya tele lava swing o tau ai wae pese i lo tau vai lava le manu la mole o ave o le lai fafo ya ele o matuai lunga fo i moni lava manu ele matuai longa ona manu lu pe ona masani ai vai tau manu lu o mo fa tala va pe le wote ale manu lu ale o saulu tama fo le fa tu foi la au me ta spring ya tamalanga apa sabo matu isa mo spuling ya tamalana le wo ita tu spuling ya no solo le male tama fan ya lo toma mau ai petoe to di vai so pe lo di vai so male le spring ya me ya ta tu le tama fan te ale wa fa ula vea to so no te ale wa kaku ngi me spring ya mane me winter ya summer ya ife malisi me la ku bangalo fa ta ulisi ngo pe tama tu malisi ngo nga wifi ya il auto le felo poto so le ya a pe o Samoa ia le sina me ta tu tasia ya me se la ya e be ta tu te la timu male la la ya makua la a timu vo ya ma tu ai lo ma te tafe a wal te so ya ma ko o wala so le a wala ngabe ia ina pe ya le vai cafe pe o nginga ki mu sa mu ma do si timu mal ta tu e ma ya vai cafe la wala ia ona le tulangana ia pe ole ia ai po no le o pe fulu bo ale ala fo na sona amai ma ko le elan tatu te talo le li vai ia pe afa ia la le se vai on sona talo le pai ma ko sa amai ia ti munga ma me ma salo por tulangana bo so sa amai le tu ia ma la ona sona sa amai ia wa too much foi la wa kele fo so vai sa ko va pe le tu ai space mai o so vai le aso me le aso pe a bona na tau mai vole tu spai mai awal pole ni ai tai awa fasino mele tuai le tulanga taunai na o ele ni yaso e vutai au la man sa ni ta ole na tuanga na tanoi tato e tau tato talo pena i space mai o fu mai o ele so vai ni yaso yo fole la ya le tua ya o mato o le tumana mire ia so vai wa mato fafitai mo so vai ia mo ti munga me bana ia ai ia foi mai le la si tau fa mamanga ia mato lava ia ele ngate le ia masi ka fa ola ia me fa tu anga tulanga le tau na ia asa kampa ya to tato pe ia ese mele fa le tono tato live le fai o te le pe ia e calo fai se tam fai tutto tanto la il mele fa le ton fio ya il mele ala ala se me la fa o per tanto calme ya pe ona ya wow